Welcome back guys sa kanila vlog. Fani yang abang kaya ni college. Fani you yang abang attend ki classes, kata ada practicals, kumdo kita ki kelas kilong, kun watching kalau college benta. Fani itu sibuk ke iru di CP ke bahadu penakut. Saya maaf like, share and subscribe. Dan punya tanda yang kita bahas ini video. Dia kan punya semua and in the direction video. Tas ni ni vlog kan nikah college vlog jangan man beri persia college ngalai you kelas kuno and ngalai you college dia ngan beri persia kayak baca college tas ni dia I'm not sure kayak banja but ya ang beri kat bangala and koi video ban tip apa short video ba ngadam la ban video kelas apa bagi kelas nama ba kim ju shara dia kam today hidup kalau kau mengilam ta nama dia buat pengin skap buat pengin thoi kin notes ki ong ki batai itu por kan cu link tang por bapak on hai kai dia on hai kai ngala haban mun phone ban skam dari jumpa joki ti part dia atai fin visa tu film dia expect ban pi episode tu part ngai mi visa part ki ba murum bla bla anyways saya pi video mdukut asing yang kelas kat way sanpo and then share minor subject janga and after that khawi sanpo and then saya ka major subject that major subject and then practical asing dan dang like class the practical kantina do shibuji rasa buji na stage version ka lapot and ya kashet pan phang na shet ban sum and kashet ban rasiru men lu kashet taruk singi kashet men singi kashet you should masi anyways kan ban sampan aya ni ka intro dan babang sa kasa slam kasi bel men ko blok ba tem ta sige gidan both minor and major am lar ban basic class so yeah let's get to the video set pop masuk mengelas yang hidup aplikasi yang kait macam ini sudah mengurung dengan ending shit mentah tak kena shit keput sya wanna wear it to sleep tonight. Wanna wipe our slate clean. Wanna pick this thing up right where we left off. Wanna block your number, take one last time, make it another. Wish I was one or the other. I kinda wanna hate you, but I wanna love you. Ini ketika laput nanti pun kosong kelas 12 namanya kita akan chemistry practical jongi dia nado ko tu kemudian pas depan ke kelas 12 exam jangan kata final exam kelas 12 ngelasa kan ya dari nado ko tu hi ham saja bentar tekan langsung shim bentar sih kan dia sama langsung benar practical dia ham saja langsung buat kandang hopefully kam lagi je kira kelas exam belum lah kelas pertama dengan ST word kan ya and I switch sides. I kinda wanna hate you, but I wanna love you too. I wanna hold you close and let you go, find someone new. And I wish it wasn't, but my mind's made up in two. What's killing me the most is knowing. Taban SD naka uniform ta kabasa mata kalau mangan Korea film taban Korea man sulit tang transition bang slap na pan ibisa dia 1 2 3 nggak ada ban Korea mentah untuk tu transition kalau nak mentah dari nggak ada kuih baju antara kelas kalau di sanpo nggak ban mi mentah mentai kalau ini ada pun nasi nambah ansas slam TLC guys mantap nak cari pai mantap akhir kia guys okay kita mantap ini ada dekat kuat pan phong ni di laput iki kopi nama kasih ang lastri o slapru anpan dari sakit nambah sakit enteng dia mantap lagi apa kau baik betul ada minyak wood and obviously untuk haban ra ko coba bandi dia cukup dia berat where to god man it's really damn hot shit ayo tatal god it's like malah ai level block di sini tambah 4 telong dia pas pangkat department jaga bang ya thì cầm tờ trong vlog đã đi từ vlog đó thì xong là vlog mình tận bằng là không tiếp rồi guys rồi này so yeah unbox rapid no and section bisa college god this me
gitu. Tablo Ahmad. Kagaknya apa? Last time nga Samsung Plus mo doon tadal. Dito sa mantado yung laway ta. Di kung nihingi lang po yung kelas para sa kelas kan dan kelas yang baru di yang ya kamkan tanah maka apa tanda ban ke publik munda kami ban blog ke itu kita dan ini bisa ngelapo ya kelas sebentar kelas yang kelas terakhir ngapo iru pot pepiang pa di kelas yang kalau ini bisa tinggal sang kelas saya panggil kelas no tinggal su blog kalau patuan main kai. And this is how my day went, bro. Sang kelas and ngatat baru ada bahasa arti kelas di anyways di yang bisa hanian kini gigi bukan fisheries ki doha ini gigi jemput doha ibro kalau ini page bro kini just give me a second, let me show you guys again. These are jemput doha way arah yo. A few moments later. But I wanna love you too. I wanna hold you close and let you Okay, what mga kasi? Marba, I feel like I should touch my phone. Dalam kelas, they nggak ada practical, nggak ada theory, both minor and major, and last time tak si kan datang and college. It's time to go here. So I'm going home, man. It's almost 5:30. I'm actually college, and yeah, I love the weather, man. Ada shoot baka may Islam baju. Tinggal tas pagi yang tas pang. Asal kayak mana? Pas temarwa ngelawan ang keluar ngelawan tas lai baju right kami. Di kasut kadang pati por dengan ya di kuat arah di situ tuh. Tinggal berdakam dan sengi kemudian Shanghai Shuai ngami untuk san setengah isya pada setengah mi. Di ngaso dengan laporkan bang ngaso makan video kam da ini kam ambil dalam drink. Nama kau bilang bah kam juri hiru yang am drink our vlog podcast marka level pulih dia mau vlog ya. Di kata dia ngasih video tu nganam vlog hiru leru. Popular class if they don't expect oh you'll see me and then the class and teachers taking lecture, man. I'll never do that. Okay, I'll never do that. So ya ngidan practical benar and practical kita masih pang tambah show nabi divide in groups 3 grup yang ada the last one man dan ya so it was such a great day today tambah aku vlog ngeraikan udah dekat kami ikut kemiat nambah ngambil teman shoot but ada edit show kan kadang iba dan kam show benar bah maybe dan kam pen pafin show dan mana kam selam ya kalau ngelihat video kadang kelas highway sanpo dan caka fisheries and ngapoi kelas highway sabun rio di langsung ya start bet ngelihat bisa department trong fisheries ada list department trong fisheries mah ada list department fisheries untuk hadirin 5 to 7 minutes lawan di teacher di ban ikai mana di hadirin ketu ngi lunch break di around 25 minutes I guess di after that ngidan major subject ngidan major mana major di biochemistry masih major biochemistry di must major ngidan practical di ngakam blog lah
bang lai bisa ngam num blog lah kadam kim syai ru buat ngam sudi hidup kan si fund dan kelas bang kwa pensap yang ambis out points right. So yeah, that's the reason kini jadi vlog kila berlingkot. But yeah, ada li lingkot pelat kan vlog yang langsung sekian. But ada lah ibiang kan upload video ini. Anyways, thank you so much for watching and now uniform lo. And I'll get back to work. Nama kadang habis lagi cut kenyat. Bye mina. Shu thought tang keciki. So anyways, thank you so much for watching and yeah, I hope you guys like it man and do subscribe. Thank you. Bye.